Победа protiv Barcelona v Skopje. Kako je čustvo tam? Pa što da ne kažem, presretni sme, iskoristime dobra šansa, igrame doma, napravime dobar rezultat, svega prvi smo u grupa, sledi malku pauza Liga šampioni, se nadevame da kako nastavimo u isti ritam. Koliko беше поразличен овој надпревар од оној во Доха? Pa porazličan mnogo, zato što igrame doma pred ova fantastična publika, koja ne nosiše cela utakmica i благодарам mnogo za ovo. Што пресуди за ваквиот резултат? Pa mislim, igrame dobra odbrana, igrame dobar napad, dobro se spremime za utakmica, izigrame sve kako što treba i to je rezultat. Денеска како одбраната го доби надпреварот? I odbrana i napad, sve igrame kako što treba. Protiv Barcelona je mnogo teško da se igra svekogaš. Evo, danas vodeme po 5-6 razlika cela utakmica. Možda treba da dobijeme malko poveke na kraj, ali pobeda je pobeda. Барселона е веројатно најголемиот конкурент за првото место во групата. Da, zato je mnogo bitno, zato što dobivme doma, imаме 3 razlika prednost i to je. Дали може со ваква игра да се победи во Барселона? Sigurno. Neka može, treba da iskoristime sve koje šanse što imaju da dademe gol i to je. Денеска конечно беше Polna sala, da, i благодарам publika, stvarno. Strašno je čustvo da se igra pred polna sala, neverovatno. Hvala, prijatno.